Pokrećem ovaj jedan mini serijal short videa gdje ću par rečenica se osvrnuti na neki od modela koje testiram ili na neku od informacije koje dobijem. Ovog puta Pixel 10 Pro, po meni najbolji kompaktni telefon na svetu u ovom trenutku. Njegovi konkurenti su iPhone 17, Xiaomi 15, nažalost još uvijek nisam isprobao Xiaomi 17 i 17 Pro, još uvijek nisu kod nas, Samsung S25, ali ni jedan telefon nije ni blizu tako dobar kao Pixel 10 Pro. Najbolji kompaktni telefon na svetu trenutno, Pixel 10 Pro. Recenziju možete vidjeti na mom kanalu, a izaći će za 10 dana i detaljna komparacija ovog modela sa modelom Vivo X300 Pro. Zaista izuzetne adute ima, neverovatnu biometriju koja je na nivou modela koji imaju time of flight senzor. Dakle, bez obzira što ovaj telefon to nema, dovoljno da se pogleda i on otključa kao da ima LiDAR ili time of flight senzor, ekran, vrhunski kamere, izvanredne, autonomija odlična, najbolji kompaktni telefon na svetu, Pixel 10 Pro.